फटो उठा उठी सैला लेट्रे आसन जेहेतु ये बंद हो देखी पारे पार्क दृश्य ये चांदबाली नई चांदबाल हूँ बस स्टाण्ड दृश्य एपट सब अच्छी माय न्यू ब्लॉग को आपन को वेलकम जनाऊँ। आज जा मार्केट देखी पारे मो झील मो कोटे बस मत छाड़ी देवनी मार्केट जी कौच मत भी दादा नहीं जाओ ना मोर बैंक कम अच्छी से मार्केट जा पड़ू आम पुअर मो जाऊँ से मत गाड़ी दूसरी ना दादा मुझमी हौ सांग मैंने चलते देखा मार्केट एवं स्टार्ट करवा घर टू डायरेक्ट चांदबाल गाड़ी काढ़ू गाँव जीव मार्केट गाड़ी पोछा पोछी करदू मो ददर साइकेल भी पड़ी रेडी बाइक धरी आम चलते चांदबाली देखी पारे रास्ता को देखी पारे केते सुंदर रास्ता मट्टू रास्ता मट्टू हूँ मट्टू कॉलेज +2 कॉलेज +3 कॉलेज सेकेंड लाइन अच्छी चांदबाल जावाक पड़ो मट्टू कॉलेज देखते सरकार खाई सब पड़े चांदबाल चांदबाल पहुँच सारी देखी पारे चांदबाल आज पहुँच सारी ये हूँ चांदबाल रोड देखी पारे आग को चांदबाल मार्केट अच्छी आम जस्ट पास कर चांदबाल का देखा वेलकम टू चांदबाली ब्लॉग हूँ देखी पारे कहीं मोबाइल टा पकेट रास्ता आसीगनु चांदबाल मार्केट एवं देखी पारे आ गोटे मिनट लगे मार्केट भितर जावाई काली मंदिर चांदबाली बैंक रास पहुँच सारी पुअर मोर भाई आगे आगे बढ़िया स्टाइल बैंक बाहर रहे बढ़िया बड़ा कम सारी सारी एक गाड़ी कमेंट करा लिखे ये देखी पारे हूँ आई लव यू चांदबाली पार्क आम आसी सारी आग को गोटे पार्क अच्छे जावा को जीवु फटो उठेबू जा क्या फटो उठाऊ फटो उठा उठी सैला एवं जा आग मार्केट को जा फटो उठेया नई पाखर को जा फटो उठेया देखा पुओ बस तुम आ गोटे मिनट वेट कर आम नहीं जाऊँ पार्क अच्छी चांदबाल
ବାହାରକୁ ଦେଖି କୁହ ଭାଇ। ଏବେ ହେଉଛି ଆମେ ଆସିଯାଉଛୁ ପାର୍କ ଭିତରକୁ। ପାର୍କ ଏଇସା ଖୋଲା ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇସା ଛାଡ଼ିବେନି। ତ ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିନେ ଦେଖେଇଦେମି। ଚାନ୍ଦବାଲି ପାର୍କ ଏଇସା ବନ୍ଦ ଅଛି। ହେଉଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ଖୋଲା ଅଛି, ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଳେଇଆ ଭାଇ, ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇସା ଛାଡ଼ିବେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଏପଟୁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଭିତରକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁନା କ'ଣ କରୁଛି ଡାକିଲା। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଭାଇ? ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାର୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି। ହଁ ଆଉ ଦିଦି ଚାନ୍ଦବାଲି ପାର୍କ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିନି ଯେହେତୁ ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆସିକି 4ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲା ହେନେ କେତେବେଳେ ଆସି ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେମୁ ଏ ଚାନ୍ଦବାଲି ପାର୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଇକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଆସି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପଛରେ ଆଉ କେତେବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ଆସିବା। ଡାଇନର୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ଭଲିକି ସେ। ଆଉ କେଉଁଦିନ ହେଉଛି ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପାରି ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବି, କାହିଁକିନା ଘରେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ ଆଡ଼ା ବୋଲି କାମ ଚାଲିଛି। ପରେ କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେନେ ଆସି ଦେଖେଇଦେମି। ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାର୍କ। ଇଏ ଆମ ବାଇକ୍ ଏବେ ପଳେଇ ଯିବା ପୁଅ। स्टाइल में भाई আমার স্টাইল মাইলে সাথে এবার আমাদের নয় দেখে চান্দবাল নয়। চলো চলো নেক্সট পার্ক চান্দবালি নয়। চলো এবার ବହୁତ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ। ଏପଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, এই দেখেছেন হয়তো আমার ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏବେ ସବୁ ପୁରା କୁମ୍ଭୀର ସବୁ ଅଛି ଏଥର ନାଇଁ ବୋଲି କୁହ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ହେଉଛି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମକୁ। ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ବସ୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ନଈ। ଏଇଟା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏଇଠି ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖି ପୁରା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନଈ। ସେଠି ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଟ୍ ସେପଟ ଇଏରେ କଟା ହେଇଛି। ଏଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ନଈ, ଏ ଚାନ୍ଦବାଲିର ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୃଶ୍ୟ। ଏପଟ ସବୁ ଅଛି। ଏବେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିନି ମନ୍ଦିର ଆଉ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ପାର୍କଟାକୁ ଦେଖେଇଦେମି, କାହିଁକିନା ହେଉଛି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବନି, ଆଉ ପୁଅ ସାହସ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ପାଖକୁ। ମୋତେ ଭୟ ନାଗୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ପଳେଆ ପଳେଆ। କି ମାଛ? ସେଠି କ'ଣ ମାଛ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନଈର ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି କିମ୍ଭୀର ଥିବ, ପଳେଇ ଚାଲା ଏ ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଖୁମ୍ପି ଦେବ। ନଈଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖିଥିବେ। ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତମେ ବି ଖାଇ ଆସ। ବିରିୟାନୀ ପୁଅର ମୋର ବସି ଖାଉଛୁ, ଆମ ପୁଅ ତ ଖାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବିରିୟାନୀ 150 ଟଙ୍କା। ବିରିୟାନୀ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଖାଇଦେଇକି ଆମ ପୁଅର ମୋର ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଏବେ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ।
ଦିହା ତ ଅଳସ ଛାଡ଼ୁଛି ଦେଖ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଓକେ ବାଏ, କୁହ ବାଏ କରିଦେ, ବାଏ ବାଏ।